Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi vlog. Nalazimo se na Mičevcu i dobrodošli na prvu utrku Croatia Drift Challenge. Ja na samoj stazi, lagano treninzi su u tijeku, ima nekih 40-ak auto trenutno koji su kvalificirali se praktički za današnje vožnje. Trening je grupe A, grupe B. Šta generalno kažem, najpoznatiji je drifter u Hrvatskoj, Adrije ovdje, vozi svoj BMW plavog, već ste vidjeli po fotkama, ali i najbolji drifter na ovim regijima, debeli. Njegov brat, cijeli tim praktički, došli su sa 3 auta, tako da bit će zanimljive generalno utrke, tako da nadam se da će biti sve ok, da će proći sve u redu, a uskoro idemo malo snimat, fotkat i vidimo se. Lagano kreću kvalifikacije, ostalo je nekih 35-6 vozača. Naravno, bilo je nekih 50-ak prijava, jučer su dio ljudi izbacili već u predkvalifikacijama, ima puno novih ljudi, puno svega. U današnjim kvalifikacijama, malo prije što su vozili, neki su otpali zbog kvarova, sudara raznih, nesreća, žalosno, cijele godine šarafaš da bi došao na prvu utrku sezone i onda ti auto zakaže, ali to je taki sport, takve su pravila igre. Idemo lagano gledati kvalifikacije, pa da vidimo ko će kako završiti. Zdravi kvalifikacije, malo da vam objasnim pravila za vas koji prvi put gledate ili niste nikad gledali drift. Vozači moraju odvoziti savršenu putanju ili ti Apex kako oni to zovu. Imaju čunjevi koji je označeni drugom bojom, u ovom slučaju žutom, i moraju što bliže proći bliže tom čunju. Naravno ima 3 suca, voze svako 3 kruga, mogu osvojiti 30 bodova maksimalno po krugu, s time da podujem se samo 2 kruga od 3, 2 najbolja. U slučaju da se izvrnu, znači izravnaju auto ili se okrenu, gube sve bodove taj krug i ostvaruju 0 bodova. Najboljih 16, oni koji ostvare najbolje bodove, njih 16 komada, idu u top 16 i voze Twin Driftove, a u Twin Driftu malo postoje. Kakve brutalne kvalifikacije, znači debeli Sabio, taj novi auto što ima S15 je 1200 konja, ne možete ni zamisliti koliko to ide dobro, znači onak izgleda polako na stazi, dimi na sve strane i u centimetar prolazi Apex, znači brutalno nešto. Biće zanimljive finale, biće Twin Driftovi dojebeni, ja odo pogledati još zadnjih par auta kvalifikacija. Krenuli su Twin Driftovi, ako ne znate što su Twin Driftovi, voze auto protiv auta, vozi se 2 puta, prvo jedan vozi naprijed, onda drugi, ovaj drugi prati naravno, šta će drugi raditi. Pravila su taka da prvi mora voziti kao na kvalifikacijama, savršeni Apex, što bliže tim žutim čunićima, a drugi ga mora ispratiti bok uz bok. Naravno, postoji mogućnosti da ga ovaj prestigne, to se jako rijetko dešava, ali postoji mogućnost u slučaju da onaj što prati prestigne prvog, automatski je ovaj prvi izgubio. Teško je voziti, teško je brutalno je voziti, ali su utrke jebeno dobre. U top 16 je naravno, sad je već top 8 krenio, debeli Sabija auto je stvarno brutalno, ja i dalje sam oduševljen autom. Adrian je čak ušao u top 16, krenio je vozit top 16 sa tuđim autom od Milićevog brata, sa onom S13 od prošle godine što je debeli vozio, i čak je odvozio i dobro, morali su ponoviti one more time i onak sjebao je vožnju, ali
ja idem dalje gledat da vidimo ko će osvojiti prvu utrku Croatia Drift Challenge. Kakav početak sezone, znači nevjerovatno. Još uvijek ne znamo ko je pobjednik, ali po vožnji bih rekao da je Ilić, to je debeli uzeo opet CDC po 4. put i mislim da je ovo sad rekord, Marina, 4 puta on, 4 puta Ilić. Znači auto je bolesno, ide, debeli vozi jebeno, onak, ne znam, stvarno bolje sezona ne može početi, tako da pratite sezonu. Sljedeća utrka je Street Race u Osijeku, tako da vidimo se svakako u Osijeku, dotad vi like, share, subscribe. Ja odo pofakat posnimiti još dodjelu pehara da vidimo ko je pobjedio i vidimo se u sljedećem videu. I ono sam samom kraju, da bili smo već na kraju, tako da ovo je drugi kraj. Ja sam pogriješio, nije Ilić pobjedio, nego Marko Brdek, svaka čast na pobjedi, prva njegova pobjeda CDC-a i prva pobjeda ove sezone, tako da bit će ovo zanimljiva sezona, a mi se vidimo u sljedećem klipu.